Gatho cia mwanya ni unyitaniri waku mitambo-ini ya Inoro TV. Ino ni tafarira ya kirerembe ritu riakwa ni Wangeci wa Muriuki hwaini wa umuthi. Twina tafarira ya mwanya muno kuria tafarira-ini itu ya kirerembe umuthi Michael Jengani akorwo akiunanira njung'wa na munini wa President Rigathi Gachagua, na tugukorwo tukimwamukira imwe kwa imwe kuma giikaro-ini giake itura-ini ria Karen guku Nairobi. Magukorwo makiariria maundu matiganite iguru ria utongoria wa bururi, oho utongoria wa gitaru kia Mount Kenya, thogora wa magetha ma urimi na maundu mangĩ maingĩ. Ni tukorwo tukinyitanira na Mike ndagika itari kunene, no ningi ni tukwaririe maingĩ hwaini wa umuthi. No mbere ni matemo oro hwaini andu atatu gukwa mutino-ini uria urahanikire barabara-ini ya Wundanyi guthii Mwatate. Nanoa bunge kama mbuzi kwa mnada. Tukasema mazungumzo yatafanyika nje ya bunge. Itakuwa wakilishi ni wa bunge lakini nje ya bunge. Atongoria Azimio gukinyiriria kihoto gia kururungana makiuria borithi matige kuhuthirwo uru. Wao walete kamati yao, sisi tumetengeneza kamati yetu, waketi chini waongee, ile watakubaliana tupeleke Kenya mbele, lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. President Kuria mung'ethaniro mareke thirikari etungatira muingi etaguthagwo na mirurungano, na thirikari kuruta mutaratara wa uhuthiri wa mbeca cia mathomo ma junior secondary. Mutauri tunajira ya shiko ni wagere wa masharia. Tukiajiria mohoro maitu, President William Ruto ni oritie mung'ethaniro kuhe kamiti ya bunge iria irehete hamwe abunge ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja mweke wa kwariria maundu matiganite niguo gwetha kihonia kia mirurungano iria iretio ni mung'ethaniro. Akiaria hindi ya igongona ria gucokia ngatho kiharo-ini gia Kenyatta kaunti-ini ya Machakos, President arenda atongoria a mung'ethaniro matige gutinda makiaria ndeto ciĩgiĩ gĩthurano, ĩndĩ marĩrĩria maũndũ marĩa marathĩnia na kũhinyĩrĩria a Kenya. Atongoria a kaunti cia ikamba-inĩ maugĩte matikũnyita mbaru mĩrũrũngano ĩrĩa ĩretio nĩ mung'ethaniro, kuona maũndũ marĩa marahinyĩrĩria a Kenya matigũteithanio nĩ mĩrũrũngano. Unavunja mali ya wananchi kwa nini? Unalete fujo kwa wananchi kwa nini? Unalete vita kwa wananchi kwa nini? Unaharibu biashara ya wananchi kwa sababu gani? Si tutafute ile ya uongozi mahali ambapo hakuna vita, hakuna matatizo, hakuna kuharibu mali, ili wananchi tuwashughulikie mambo yao yakienda mbele, ya viongozi tuende tutafute ama tujadiliane in a different place. Na ndio sababu tulikubaliana wao walete kamati yao, sisi tumetengeneza kamati yetu, waketi chini waongee, ile watakubaliana tupeleke Kenya mbele, lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na wananchi wa taifa letu la Kenya. This decision that you made as leaders, as a community, kukataa hii maneno ya kuweka sufuria kichwa na maandamano, mumeheshimika katika Jamhuri ya Kenya. You have been respected as a community because the Kamba nation from time immemorial ni watu ya kujenga, sio watu ya kubomoa. Ni watu ya kuunganisha mali, sio wa kuchoma mali. Na sio watu ya kuharibu mali ya wenyewe na kuiba vitu ya wenyewe. I know you're a good leader. Don't listen to too much noise with your deputy. Hii Kenya ni kubwa kushinda sisi wote. It is bigger than all of us. And if talking is going to give us peace, and so be it. If we want the prices to go down, how can they go down when there is chaos? If it is high cost of living, if it is public debt, if it is youth unemployment, if it's all those things, there are things, if one is honest, will admit they are historical. They have come from a long ways.
So to say that President Ruto's government, which is now 7 months old, is the government that is responsible for all those things, that can't be correct. Munene wa borithi Japhet Koome ni anyororetie marua maria ngwataniro ya Azimio itumeire igoti ya kimabũrũri ma macira ma umaramari ya ICC makienda Koome athuthurio ni kira maugite ni ũhũthĩri mũru wa wabici yake. Atongoria a Azimio maugite Koome ni arutite watho kuri maabitha a borithi matharĩkĩre atongoria a Azimio hindi ya mirurungano, no Koome augite marua macio ni muhuhu na propaganda ya kiuteti. Niongereire ati maabitha a ugitĩri matikuhũhio kana matikumakio makiruta wera wa kugitira muingi na indo ciao, akiuga ati akorwo mirurungano ni gucokererio maabitha ake mecemba gucemania na andamani. Sisi tukiwa wana polisi hatutatishwa, hatutaenda kando. Tuko na jukumu la kulinda maisha, kuhakikisha mali inachungwa, aidha mali ya mtu mdogo, mali ya mtu mkubwa. Tutachunga mali ya kila mtu. Hatutakubali mtu yeyote aumizwe. Whether wewe ni mtu wa press, Mkenya mwenzangu, hata ukisema nini enda huko. I have patriotic police officers who will take over from me and do the job. There's somebody, we lost 20 million in one day. Is that letter, has that been mentioned? Or is just mentioning Koome to intimidate him? That will not happen. I will not be intimidated. Waandika barua tu. Na sijui kwa nini mara ya kwanza alianza na mumeru mwenzangu anaitwa Mudhaura. Akasema aende huko. Ameenda kwa Koome. Sijui Wameru wamefanya nini. Sasa imeanza kuwa ni mambo ya ukabila. Wameru wanarengwa, wanasiasa wafanye siasa. Mimi si mwanasiasa, sifahamu siasa. I'm a policeman na jukumu langu naelewa vizuri. Yeyote atajaribu kuharibu mali, yeyote atajaribu kutishia maisha ya Mkenya mwenzake, hapo nitakuja hapo na nitatumia vifaa zote ambazo nimepewa na Wakenya. Si kununua mimi mwenyewe hivi vifaa. Wakenya ndio wamenunulia mimi hivi vifaa, tiagas, bunduki. Ni Wakenya wamenunulia, ndio ni walinde. Andũ 13 ni makuite kurumirira mutino moru wa farafara uri urahanikire hwaĩ wa ira itũra-inĩ ria Josa farafara-inĩ ya kuma Wundanyi guthi Mwatate kaunti-inĩ ya Taita Taveta. Mutino ũyũ urahanikire thutha wa bathi irakuĩte andũ maraumaga mathiko itũra-inĩ ria Mgambonyi merekeire Mombatha kugaragara na kugwa mũkuru-inĩ. Andũ kĩheri ni marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ itiganĩte cia Mwatate na Voi. Mwangi wa Maina arĩ na riboti ĩyo makĩria. Maya nimo matigari ma bathi iria irakuĩte makiria ya andũ 40 makiuma itũra-inĩ ria Mgambonyi kaunti-inĩ ya Taita Taveta merekeire kaunti-inĩ ya Mombatha thutha wa igongona ria mathiko makumagaria ũmwe wao. Ũthũkangia wa bathi ĩno arĩ kĩonereria kĩa mũrurumo ũrĩa iragaragaririe naguo na kũrika mũkuru-inĩ harĩa honekaga mitino mahinda kwa mahinda. Gari kwa imejaa vizuri, watu almost 40. Sasa tukoja vizuri na dereva. Kama kuna sehemu ngumu, barabara ni ndogo, kuna shimo tutashuka, tutatembea, yapita peke yake. Tukaja vizuri sana. Mpaka tukafika Wundanyi town pale. Sasa Wundanyi town unajua kuna slope ile. Sasa mimi nilikuwa nimekaa nyuma, bahati nzuri mbaya brother wangu akatoka mbele na driver akaniambia basi enda mbele imesha hapa nyuma kwa conductor. Kuringana na amwe ya aria marahonokire gikuo ciarera na riu matigitwo makikana ng'ano cia uria mareyonere gikuo na maitho maugite ndereba wa bathi ino aramitwarithia na thibidi ya iguru na ona thutha wa kwirwo kahora kare indo ndaigana kuigua. Kama alikuwa amelewa kiasi kwa sababu ni mtu wa Mugoka, alinunua pakiti kama 10 hapo asubuhi na fegi pakiti 2. Alafu asemekana kama alikunywa alionja kijipombe huko. Sasa kumwambia sijamaliza. Sasa huyu jamaa asubuhi kwa tumeongea, yasema yeye ni expert. Amefanya kazi, amefanya highway miaka mingi sana. So si rahisi, ni mzee, si kijana ambaye na wale ambao ni don't care. Ni mtu amemakinika. Macungiriro ma ndereba gwikira matu make baba ni ngari na kurega briki muikuruko-ini na andu kenda marakua hau riria angiana makwirire thibitari na angigutigwo na nguraro njuru. Niliona kama video kama drama tu hapo jana. Kuna ile ukuta ile tukaenda igonga tukaruka. Gari ka roll kama mara 3. Sasa the moment na roll kuna bodies zinatolewa na kwenye vioo. Sasa mimi ka happen fortunately yani ilivyo kwama kwa sababu kuna mti, nikapata kijinjia nikajitoa tu
Sheikh kasema amen, nimepona, ni mzima hapo. Amwe aathi marakuanite na andu metainwa thafarine yao ya mathiko ende matigana gucokereria nao na micii na riu nio marabangirwo mathiko. Tuko familia watu 5 hapo ndani. Kuna brother yangu Said kama ongei. Kuna sister zangu ile alikufa instant hapo niliwavuta. Kuna shemeji yangu lakini walipona. Gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadime oritie ruhonge rwa barabara iria nene bururi-ini Kenha kwarĩra mĩtaratara ya kũnyihia mĩtino ya barabara mũikũrũko-inĩ wa itũra rĩa Josa barabara-inĩ ya kuma Wundanyi gũthiĩ Mwatate kuona kũrĩ na mĩtino mĩingĩ irahanĩka mahinda kwa mahinda. Waweke kama ni matuta wakati gari zinateremka chini, vile ule ukuta ikiwezekana waweke juu na waweke matairi makubwa. Manake tumepata ajali nyingi sana. Within a year tumeona mabasi matatu yakipata ajali kama hii ya jana usiku. Uthuthuria kinyini uratavanio niguo gũkũrana kĩhumo kĩa mũtino ũyũ. Andũ-inĩ ha Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Tuingira tetine kuria mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ni ahinyiririe ati miario ya wiguano gatagati-inĩ ka ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja no muhaka itafanirio nja ya bunge. Akiaria hindi ya mucemanio kĩharo-inĩ gĩa Kamukunji, Raila augĩte ati ndaragwagwa amuona miario igithiaga na mbere no gugakoragwo na mirurungano. Mase Wadia wa Mũrĩithi ni aharĩirie riboti ĩno. Thutha wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja kuburukia mirurungano kwa ibinda rĩa ciumia igĩrĩ, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirio nĩ thirikari kwendekithia mĩario ya wĩiguano, ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ ĩcokete kĩbaro-inĩ o rĩngĩ, ũndũ ũrĩa ũteterithĩtio nĩ mũtongoria wa Azimio Raila Odinga hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ kĩbaro-inĩ gĩa Kamukunji. Tumeweka vile masharti ya mazungumzo. Kwa tumesema mambo ya kujadiliana. Kwanza, gharama ya maisha, bei ya unga mpaka irudi chini shilingi 100 kwa pakiti. 100, hapana 150, 100 shilling per bag. Odinga augite ndaragũagũa na mirũgamo yake ya mendekithia maria abeire thirikari, akiuga ndarĩ bĩndĩ angĩtĩkĩria mĩario ĩyo ĩtabanĩrio bunge-inĩ na atĩ mĩario ĩyo ĩkĩthiaga na mbere, mĩrũrũngano nayo ĩgakorwo ĩkĩthiĩ na mbere amu nĩ kĩboto kĩao gĩa gĩgatiba. Tumeambia Bwana Ruto, tusiposikia vizuri kutoka kwako wewe wiki ijayo Ramadhani kiisha namna hii tunarudi kwa barabara. Mũtongoria wa kĩama kĩa Kenya Martha Karua na atongoria arĩa mekinyĩtie magĩcakaya kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre maugĩte gĩtũmi kĩnene gĩa gũtabania mĩrũrũngano nĩ kuona thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩregete kũthikĩrĩria mũgambo wa Mũkenya wa gũikũrũkia thogora wa mũtũrĩre kũbingũra sava cia IEBC kuria ngwatanĩro ĩno ĩtĩkĩtie nĩkuo kura cia yĩiro. Wawache kusema tunataka nusu mkate. Tunataka sava ifunguliwe, mwenye mkate ajulikane. Tangu niwe mjumbe wa Mwingi na Kitui North, mimi sijaona wakati moja serikali ikishindwa kulipa wafanyikazi mshahara. This is the first time since independence. Na niliposema hiyo, wakasema ndio, tulishindwa, wakakubali. Mimi tangu nizaliwe sijawahi sikia eti chumvi imepanda. Mshawahi sikia? Chumvi imepandishwa wakati wa William Samoei Ruto. Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩkoretwo ĩkĩorota maobithaa ma borithi nĩkĩrĩa maugĩte kũbũthĩra binya mũkĩru hĩndĩ ya mĩrũrũngano, ũndũ ũrĩa ũtwarithĩrĩirie ngwatanĩro ĩno kwandĩkĩra igoti rĩa macira ma wĩkinaĩ thĩinĩ wa thĩ marũa makĩenda rĩtabanie ũthuthuria kũrĩ mũnene wa borithi. Wewe polisi usipolinda haki zetu, tutalinda sisi wenyewe na tutalinda haki yako pia. Na wale maaskari ambao walipiga watu wetu na risasi, tuna majina yao yote, kesho yote tunapeleka huko Hague. Baba, ni kama huyu Ruto anatusikia, lakini hatusikii vizuri. Tu kusema ati tunataka unga ya 150, hatuna 150.
tunataka ya 100. Mururungano ungi uria urabango gutabania kiumia twerekeire ngwataniro ino irenda arumiriri ao gukeumiria kubinyiriria thirikari gutabania mogaruruku bururi-ini. Ngiribotera Inoro TV, njetago Masi Wadia wa Muriithi. Nwega Masi Wadia wa Muriithi, tobe tuhumuke o hanini tunone turashoka tuthi na mbere na mohoro make. Jetawo Paul Waiganjo Brico Homes Reutu na Plains View Gardens along Nyahururu Duruma Road na no kilomita 2 kuma Ramini. Thogora negiri 150 na deposit negiri 50, balance ori hana mieri 6. Brotish ni cia muigano wa 50 by 100 na shina ready title deeds. Oho tuna Vines Garden Georgia Farm na thogora ngiri 500 na kuona broti no o muthenya na yo deposit negiri 100, balance ori hana mieri 6. Ohoro makeria tuhurire thimo number 0721077077 kana utosherere Jewel Complex Roy Sambo 2nd floor. Brico Homes, a touch of fulfillment. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. And now, final question. Which option provides anti-germ protection for your teeth for 12 hours? A, a helmet. B, a bodyguard. C, Colgate Total. 12 hours? You can call a friend. I'd like to call my dentist. Germs are the cause of many dental problems. Colgate Total with zinc and arginine attaches to the teeth like a magnet. Provides 12-hour anti-germ protection. So it is the obvious choice. The answer is Colgate Total. Colgate Total, 12-hour anti-germ protection. Aina gimana na ikalile muno wana kane kanini yogerera gima man hey tabai mukire haha heno horo mwega neguo gukuhotithia kugura buroti guku Top Care ni twagwithia thogora wa booking hari buroti citu ciothe nginya 50. Uhoro ucio no wa mani tuthie inde mutwara kuri andu aya mari. Oh yes, guku Top Care tuga booking ni 50 na mu mathogora ri ni gutinangia tutigirire we ni we gwatira buroti. Toina mugunda juja wa 595 na Jos kane 395,000 only. Tosherera roiro kana utohorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Na twina itanya ati gwikinya mweri wa 3 mweri wa 4 uria turona no uria tubangite bei ya mutu ni gukathi kwa watu wote wenye walifanya makosa. Mtu mmoja tu ndio anakuja kuniona hapa, ndugu yangu peke yake Sami. And that's all that matters, though the world may not see. Tuko pamoja, maisha ni tuinuane. Tuko pamoja, maisha ni tuinuane.
tugakunyita ugeni o ringi tuthie na mbere na mohoro. Thirikari ni rutete mutaratara wa uria mbeca cia junior secondary cia tamu ino cikuhuthirwo thutha wa kurekereria mbeca icio kiumia githiru. Kigina kiria kinene kirathi hari kurugamirira mihango ya thukuru ire ciringi 4,800 cigukorwo ire cia kurugamirira mathomo ma o murutwo na o thukuru iraheo ciringi 2,800 cia kurugamirira murutwo. Haron Njoroge wa Maina ni aratariria. Thutha wa mukayo wa arutani magitetea thirikari ni kwaga kumatumira mbeca cia kurugamirira githomo na arutwo cukuru-ini cia junior secondary, cukuru nyingi makiria cia thirikari kiaga gutacukia makinya mari kiene githomo-ini ni undu wa wagi wa mbeca. Riu cukuru icio ni ciamukirite kigina gia tamu ya mbere ona itigite thiko ithatu ithire. Kiumia kihituku niguo thirikari kuhetukira mwandiki mukaru wa ministry ya githomo Belio Kipsang yaugire ni irekereirie ciringi bilioni 9 na milioni 600 cia kurugamirira githomo kia junior secondary na mafuku milioni 15 ma githomo kiu. Thirikari ikiuga mafuku na mbeca icio ni gicunji kia 80 harĩ 100 kia mabataro maria cukuru na arutwo a junior secondary marabatara, ikiuga mabataro mothe megukorwo makinyanĩire cukuru icio itanahingo. Na kurumirira kurekererio kwa mbeca icio, riu thirikari ni irutite mutaratara wa uria mbeca icio cikuhuthirwo. Hari mbeca cia mihango ya cukuru, mbeca cia kurugamirira o cukuru ni ciringi 110, mbeca cia miako ni ciringi 1,500, mbeca cia urugamiriri ni ciringi 200, ciringi 200 ingi ni cia mathako, mbeca cia thabari na ng'endo ni ciringi 200, mbeca cia urigiti na insurance ni ciringi 325, mbeca cia kurugamirira o murutwo ni ciringi 2,425. Ici ciothe goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magi kiro kia iguru edito ria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kirio renda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Tikafagara. Mira ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni ucio gikue. Halo, tature tare kabara ya ngano na yangima. Teke. Kafodho ni ucio kue. Aria moi ati kafagara ya ngima na sokaci ni ciehotaneire. Utarite ngima ya kafagara, ndukauge ni urite ngima. Cabaci guthakara, ngima nayo. Dukaini ndugetie mutu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kafagara. Etia kafagara. Did you know that malaria is a top 10 cause of death in Kenya, with over 10,000 Kenyans dying every year from malaria? And the reason being a mosquito. We believe protection and prevention is the best cure in the fight to end malaria. Mortin Dew, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortin Dew message of how you and I can fight to end malaria. Mortin Dew, Kenya's #1 choice. Shamba ni title. Nayo kabuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited ni ihotanire hari uheani wa title deed na nikio maragwetera project yao jeru niyo Matu Ayana Gardens na ikaikumirira ithano kuma Matu Town. Ni buroti cia 50 by 100 na guothogora ni ciringi 280 ukigura kahora na cash ni ciringi 260. Kwina mai na thitima. Oho twina Malindi Precious Gardens na ikamirogwera ithano kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni. Buroti ciringi 1
cia Jubeta Ken Salt na Malindi Salt na thogora ni ciringi 120 na ni hamwe na marĩhi ma title deed. Ũhoro makĩria tucerero Ruiru Town BD House gorofa ya gatatu kana ũhure 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. The Motindum liquid electronic device, which is every corner giving your loved ones a peaceful sleep. Together, we can fight to end malaria. Motindum, Kenya's #1 choice. Katho cia mwanya guthii na mbere na kunyitanira na ithuĩ mitambo-ini. Twingira mathako-ini kuria arutwo na andu anini ni mahinyireirio kuhimbiria muthako wa chess uria ungithakirwo thukuru kana uri wa kuhetukia mathaa. Ino ni njira ya gutigirira ati meciria ma ciana mari nondu mareka handu ha gwikara matare na wira makiria riria marahinga thukuru. Njorua ya mathako kana muthako uyu kuma bururi wa America Simur Garif akiareheria gucerera ciana iria ithakaga chess Matasia Kajiado augete mathako maya ni mekwehereria ciana meciria ma waganu riria itari mathomo-ini. Garif augete ati hari bata ona mathako maya mekirwo mutaratara-ini wa githomo kuona ni mateithagiriria gukiria taranda na kuhingura ciana meciria. And the general accessibility make it a very attractive. Hau ni ho tugutirihira mohoro maitu no ririkana tabarira ya kirirembe ni ukorwo igithie na mbere kuria tukorwo tukinyitana na Michael Jega uria wi mwena wa Karen agikara thi kana kwaraniria na munini wa President Rigathi Gachagua ngehoka ni gwikara mutambo-ini kana mitambo-ini ya Inoro TV. Reto riako ni Wangaci wa Murioki tucemanie ringi ciehanda thaa 3.